enipa nso a wo mo kodi nsansama wo nipa miensan nsam wo no wono mo age wo mo a enei aposifo hwesa ne be na Nigeria memu wo besan so akwakopie mu hobi oswafo a ohwe energy and green transition so yape kusagu mirahye bedwani onimiamfo John Abdullah Jinapo wono na wɔsrɛsɛ nyame yadom wɔ dachna wɔkɔdi dwumadie kɛseɛ paa ɛwɔ Central Gonja mansi no mu ɛwɔ Savannah mantam no mu na dwumadie a wɔkɔ akɔdi no ɛyɛ ade a ɛbɛboa paa ama manfoɔ ɛne nananom ne mpanimfoɔ hɔ nyinaa no wɔmanya abotɔyɛ mu sanse ne atetefoɔ no hwɛ yɛ a wɔno ani gyina ayɛ no ɛne na wɔn pɛnsuo yi aba so ne nyinaa yɛ anyinam nkane a saa bere yi wɔde bi ɛkɔ mpɔtam hɔ na nkrotu ahodoɔ yɛ a wɔn bɛnya bie no wɔnom ne didi so yi zomlape wɔn bɛnya bi wɔ hɔ afei nipegu torope ena afei dokope patinyan wombenya bi afei darinvokube womusu benya bi wo ho bakpe afei edua kona nimu atwefa curve no so wabon se dawo ni pe womusu anya bi na afei dawo repe afei larimbani womusu benya bi wo ho mumu weye mamudupe womusu benya bi sankope ena afenso nyimnyapai wamusu benya bi ne nyina wo Central Gonja mansini no emu na wo kire se saade we nyina ne ye ne eboa ama ne nananom de beto mpani anim se wono muso nya bia ya sabe intifu ni pejafo wo mu nyina ka ho wo mu nya bia be yie no wono nso enya bi na bibia entimi enkonkan no wo kire se nyame yadom edachna se adwumadi ya wakwakopa ho ntoman nananom atran konya ene ahemfo ne mpanifo mpotam wo nyina no de wo ho beba aba abegina mu bi na afenso ukopie mu ewa Northern Electricity Distribution Company netco fuanso wonu makache no womu nyina baba bi na womu nyina baba tai dwumadie achi afi pani kire se dwumadie ya womu ye nyina no womu ka de ache manfo no se wanya kanea no na nya zo mba be use ni fufu saa womu nya efficient usage womu use no yie se ne ebe ya enam so na enkanea no womu benya no afoforo nso ebetimi aso hu sampa wonu mu nya abie no womu hweso yie womu amo man ne ka na afoforo nso atimi anya bi wei sankrato nyina no pani a woni mansan edin kita ho edema ahweye no yewura Richmond Roxon wasan yamrani ni wona yade nsa hye krata yase a Sompa kase da ne akiri kama ede amamo na Ghana Health Service egusi a wono mo ebodewro ede afa human papilloma virus vaccination no womo bodewro pa ede afa ho a ewo se Ghana for enkwada ya womo di womo mpanyufie so obi atimi hwe no owo pane ni bi na etimi abono ho ban ede afi cervical cancer no ehum na no nam so ma wokopie mo ewo Western North Mantem no emu a regional director ede Ghana Health Service ne fa ye wo hono mo Dr. Paulina Apia enu adan ne nyasem keto akra wodin chechre kopiebo e wo sehwiwi so a wo chechre nkwada no kwan a wo mo befa so wo mbe WhatsApp ne no ene hie wo se wo bo WhatsApp ne no wo che se nkwada wo mo de wo mo mpanyufie so efri enfie nkron ko pem du enan ene wo mo wo nwa kwanya eso betimi awo pane wo bra woni sentrofo di nkomo no chechre mu sei. You all here enthusiastically coming to receive the vaccine. The vaccine is called the HPV vaccine, human papilloma virus vaccine. And like has been said here already, it's the vaccine that we are using to prevent cervical cancer, one of the topmost causes of cancers in women. Actually, it's the second cause of cancers in women, and it's also totally preventable or managed. And so we don't see why there is a vaccine that can be used to be able to manage cervical cancer and we are not using it. For anybody who gets cervical cancer, you should have had this infection called human papilloma virus infection. You need to have that infection before you can have cervical cancer. And so this vaccine that we are giving is to prevent you from having that infection, so that eventually, if it is not treated very well, or if it doesn't leave your body, then you may develop the cervical cancer. And so we want to encourage every Nibokasa ye Dr. Paulina Apia no wie no wato so etre nkwada ne se obi a enkasa emfasa virus re ho se be ye a wo mo namfofo wo mo nuanom eni efie bia wura mu a wo se wo kasa fa ho no mo hia ese wo se wo sa apane no. Let us take this opportunity. Elsewhere people pay for the vaccines, but in Ghana, like has been said, the government and our partners have provided this vaccine for us free of charge. So let us all take this campaign seriously. Come and then receive the vaccine. If you know somebody who is not in school but who lives in your community, encourage the person to come and then receive the vaccine, either in the school or even at the health facilities. So all our health facilities are places where you can go the vaccine. So from now to the 11th or 12th of this month, we are doing the campaign. But afterwards, anybody who is 9 years then can receive the vaccine.
Nipo kasa ye regional health director at the Magana Health Service nefa ye wo Western North mantem no emo Dr. Paulina Apia no wie ye no and regional minister so for you wo hono mo enso honorable Wilbert Petty Brintum enso edit to just say e won sunsu anso bone pa e wo sa yade ya ye bo hu de no. They mentioned cervical cancer, and it is a very dangerous disease that takes the life of many people, especially women. In 2020 alone, about 2,800 women were infected in Ghana, and out of that, 1,700 died. So you see how important it is. And one of the major drivers of this cervical cancer is the human papilloma. Nibo kasa ye honorable Wilbert Petty bring to mono swafo ananse regional minister you are Western North mantem ne emonene ne yakotie ye no. Aya so bofo no de no nam ho paso ne NPP amanyoko no wo a ana chese wodi ahim ewo ma Ghana mu ni nyina no aya franka tuni di bra ya won mo hwe ne mu kwan se won benya nipa wo gina brane se konkoma ne agya na fe nipa no aba so afenem na wakora mu die mu a kwapem se 2028 NPP amanyoko no ma Ghana nyina yebeto aba na ya hwe yi mampanyini na anam so ma nipa no mu a enayi wo mo de wo nkrata na wo mo nyina akoye kwa mampanyifo ema wo mo sa wo mu a hwe sampa safo nyina egina yie no enei ana ye de France balloting wo mu eye bie no aye de bema ya hunu se nipa somasi ogina ana we number 1 we number 2 we number 3 sa ana ekwono na anakro no ano ana Yewura Bernard antwibo se ko a we ya santemantemo tetena ni de ma NPP amanyoko no jaza ni bel won sansam wo hwe na waprebie na ye kwa ma no so na ye ne na wo pon checheku ya woto yankra efin kramantemo edinkomo papa mai me do so mami mo anuama kwa kosisai me da say me ka say die ejabo ejanya babedu amaniebo ene nkrato a MPP wo sono kokroko amanyoko no ede tu bia chemu se ene eye October bosumi mu no ena wo mo de ahye se mpanifu o mo peti gina ye chi o mo ti se o munya eye akente no kibreke se beda amanyoko na no ewo nki hia nan ye wo ye nimu abatu mu a o mani ebeje ho no ene nipa makoma enu yi ena abrewa yi poma kwa mu ama mpanifu we mu nyina no ye de Sompa FM ma mi tene udi kan ede etu dwa no na ni odi kan number 1 no eye honorable Kennedy Japan number 2 no honorable Brian Champon poemantem de hye ena nyo toso mi ensa enkane mampanya be de kire otu franka edi ma no amanyoko ni 50 eni ye dunu 9 Dr. Mahamadu Baumia nyo toso enan Dr. Osei Educhum ena nyo twato be bese ase ho engineer Kwabena Japan na mensaka omana mutipo ni bi ewa ha mi se ye no muni nkomo baaku bienu na fe ye mi sa omo se so far so good wo mu a omo ba ye omba be represent wo mu yin sen ana mo baloti no omo hu no efa ye mensaka efuemantem bi share brand champion na mutini ewa ha mi se ye no ohene eni nkomo tewo opani ye mo akwa baba Sompa oha eni ntia echipo panyan enum eso ye je so mo wada Roma position Yewura Bernard Champon enya number 2 yi die ben pa ne beka e de akire mo eni mo chitafo e de ye ni jiji wo superstition niema asa de kiwi mu na eba e de ye pick number 2 ye pick number 3 we were ready they be pick bia eye because ajumaden den ene jitumu a delegates that you have to move and here with the process as I see a banner that yes I find a represent Kaibinya and Kawama Pikia the big chat to Nanka ya bread because I know Enko Kusifi and decided you know back home here so Upia a qualified a process and my winning pay with the second my camp and I can't give you say the last time you know I'm a campaign manager on honorable Kevin in Japan yeah pick number 1 where Yanko winning number 1. His Excellency John Damani. Sompa FM. So there should be no relationship. Okay. Number 1 picking. Okay.
They will be okay. Me that's papa. See, and I'm with me, man. You're a champion. You need to say no. Young one and honorable a year Okusu. After one swinging for more, Agyeiwaa Empa or no so the candidate or the ever representing a year engineer Kwamna Agyeiwaa Japan. Honorable Papa from Pakateso. Yeah, Piao. Position now where you know. We okay. Oh, very okay, very okay. Let me just say, it's a number. Yeah, but yeah, Uda Professor, Oka Nuacho, Muko to Abana, Minam Dikan, Uda Minua Quality, but yeah, that's the it's a quite put your MPP power 2001. Yeah, the Agyeiwaa, the ballot na corporate. You know, my party, the that's you put the neton put the any day, Mamu, the crowd. Yes, shall be back at the Quebec Japan where you could say a MPP Amanukum. This time around, what did he say? Oh, you say no one wedding Kugo. Last election, Vice President Kidin Kugo, Canadian Japan wedding up and wedding Kugo. That is part of life in the Indian country. No, you could have crossed over the town. Nanya wako bigen. Yeah, that's it. It's a year, and I'm with people, and a mammy, and woman, and come up high. Or a year MPP, I cannot say a war a year asylum down. And where you know, young and say a year MPP at Antimantem, Jenny Bernard, and Chibutia, Chema to me, Agyeiwaa a year opposite for a Kukumuka. Na bail condition no dey no kwate bi asa no nya sampo pro awo ye ne tie for any yahwefo animu sani animu no ye mpanifo a hwe ne titiro ne lawyers no e de niam e toto na akwa mu ahye kwan o betimi afa so a animanimu ye no o betimi ama ne bail ene anenya ne tiase enkrata ne nia e wo so mo hwe ema eye honorable eye wuntumi etimi eti eye di kwa kache ne so no eno so ade a omunsa etimi akase sei no enkrato Sompa betimi akase so dia kyerese application ni bibia to na kwa mu ama register ne so no bibia ko to na kwa mu ni omo hwe ni mu kwan sei omunsa ebetimi aka eye ne traveling passport ekoka yokoko yenya ye tie Sompa anopa anenya ne tiese oba betimi ewo eye high court let me sabre no omaye mama ne bo esi mo ane wama ne bo abusu we ayama ne bonia watu yankra afri ankramantamu nana opon checheku yanto ansem ne so na yamfa yani enkyere mu ewo ensem foforo mu na wonsem foforo mu no Ghana Tertiary Education Commission GTEC for one na eto one and wine 1 and 2 last warning one de kwama engineer Kenneth Ashigbe yeah de enkenim si friend Dr. Kenneth Ashigbe na GTEC for say one more man centrofo nyina warning no ma Ghana fo nyina warning e mo warning ne kase no enkoma Kenneth Ashigbe say free na ekro doctor no wada ne tri suo no a o ene ne letter head so na watro DR bi o ha na de full stop wasi nchen bi o ha kra full stop no timi yi bi o ho so na watro no doctor no a no de ahya hwasa na Kenneth Ashigbe engineer no de ahya nchen number 7 na ekona nim saa no wo mo kweso mo kire ne say doctor no wonyi mfiri ne din so sansa wansa mfata ene yesi o na mo kire mo san ene wo mo se hwe wo mo kire ankrata de koma Kenneth Ashigbe say ne doctor no won fa ho ankrata asem no kure wo de ho ankrata ne nyina baaye yeah kire say the certificate ne niema hodo ne nyina free Swiss Management Center yeah no ehonu akwaji ne doctorate degrees ni nyina de free ye ne dia no Doctor of Business Administration na wo wie ye no eno nso mbagbo akire de ahwe wo mbo akire hwe ya tie ne ye o Swiss Management Center ho ena wakwaji ne na boarding card ne de free ye na nso wo mo bo akire hwe ye no na hwe certificate ne so no na certificate no ne wo so no ye Swiss Management Center University na nso university kro no a wose ho ene wakwaji free ye no wo kwa hwe mo nkrata mu a university ni nchen na nso paper so no a engineer Kenneth Ashigbe de ba ye no de na university no e wo nchen eno nti kire se ne nkrata sem no enimu eno nti sa de krata ba ba ya tworo no Swiss Management Center University na nso baabi a yanso ye kwa hwe ye no e Swiss Management Center University bi anka ho no de wo mo hwe mu ano a enkwaye kura eno a kire no wo mo se wo mo hwe bra wose wo de ko school no free by February 2010 mu ho baabi ene wonya admission na nso wo ye graduation December 30
2019 na chese mfie nkron eno wadi ko school no ada won ko a doctorate degree ba ko pe o de 9 years na ko boye wo mu hwemu a wo mu hunu mu ase nsuo nse da nyina mu papa eno nti se we nyina kekambo mu na so wo mu hwemu a na wo mu hunu de a ene kana sigbe ne din no a doctor e won chen no se santrafo afra no a wo mu nyi doctor den free so ba bia ono nso ni social media so ene ne nkrata so a ne letterhead so baby a doctor ne hye nyina immediately at once by force won koyi ne nyina mfiri o anya saa won ma ba no won betwe ahwe na yede kasia bono ekwomra shebedwefie Parliamentary Committee on Local Government and Rural Development yenya inim edwuma won mu edi emprempre won mu edwuma ne se won to nsa de frɛ mantemu asrafo ene mensini empenyufo e ma won mu betena se ma won toto won no a ehwe ne ekoso e wo mensini emu ne mantem ne emu na afa mu hwie mpuntu nwuma ekoso no won mu ebusa ama wotimi ede ne nyina ade atodwa na enrada ena edu tolon mensino eso tolono ewetifidu mantem emu wabra won bedu ye no ya wamu DC ebegina simpie so a committee tototo na no a ebusa no de ekoso ewo ne mensin emu no MC Saidu Brima wentimi am pinpoint de ekoso ase wo de anwonwansa se bi o de oka nyina faso bi edim ema committee ne hu se papa yi se bi o onhyada moabo ne hunti no se wo mhwe document enkrata edi ka ba ye ene de DC you know ede ba ye ede be ma abedwokuo no a wo mu chese sakra bebre ewo mu a wo mo de ato nanim se ne onko fie no onko boabo ne ho enti emprempre tolo mensi no de ya twe wo basense so wo mko boabo mo no momla no be yin sembisa na no wo bra committee no emumpenfo kasa ye no wo mo de to dwa say me that your district is one of the districts that has, I guess, chosen not to implement the recommendations from the auditor. You see that there's no evidence to substantiate implementation. This is on human resource irregularity. The remark is that it's not implemented. Cash revenue management irregularities, no evidence to confirm implementation. I think we have the Auditor General's report, we have implemented them. What is the internal audit report, which we are doing well. Some of them, after the risk report, we have implemented. It's unfortunate the internal auditor is not here to confirm. We have implemented. So you might have to go and rectify it and present it. Areswa ba ni awodo ayekotie ye Parliamentary Committee on Local Government and Rural Development ebedwokoi wamo ekasa wamo ka ye chese tolon MC you know and DC you know wamo atwetwe wamo you know asensen wamo kwoboabo amo emrade ho ama ne bo ene yokotie ye no ansansan be na social media na so and international media one mo so afa bia wamo report ya ntie ne yokohwehwe so a wo se one more report say America memu just abrantia baako a wono wage din na ne din nye din papa bia sasa din bone se wo wiwi ankodasie ane maya ne hwanwani fo da ne ade ade chese ne nuoma waye nyina ne record so nyina akwakoye wudisem ne din ane abrego gasia ya to se ancha kura America man no wono ba bebo no adnaba Ghana mamu na Ghana ban na aba ne nsem awawa atu ya wo mkwakwaje abrantia ne se wo mode ne ba se ne na nsenta mu abibre mu amama wodro be sedunan wo mkwaje wo mu awie kire wo mu si wo mu Ghana wo court no sababa ana radio no akwakoye na abrantia ya yaka ne wasami America man no akire se wo mu di kan kurampo ye se wo mu deport no de kan amokopie mu El Salvador ewi akire no musanso de ne ba America ene okwo Iswatini ene oba Uganda enti ba bi obekwo bia obi ambeso obeje no ana ababada dwasa Fredie Ghana ye je no awawa atu no wasanso obeka o my Ghana yensa na wasasem koya anwo no ana Ghana sofo a washonkrofo mama wonsam so yewra Samuel wokujeto ablakwa na ni atwa so awaba fontenta fidie no so Sunny International Media for wo so report ye no wate bie ene watwero ade abeto dwacha se no kwasem sansansam no nenam no na ni atwa so bi na wahunu bi wakenkan bi na wakade akira Ghana fo nyina se mo bia so da ebo na mani hunahuna ne da sanse sa de no nyade ebesi ne wachina anade chieka ho na sempo kura no se omo po bia je no de free America mamu a sabi o na nye obi a woye mamoeni enye obi a wo bo man asa man ataso o man no kura ama ne nyina bo nyenye sa branch ye ya ka no wasem abrego gasia no chase wo wonte ne nka na ba wadwon so obeje no edna ba okurom wo na wo mo ne America man no kwakotena ase
ya kasasie ye kwa so nyina no ye se Ghana ban eba ne nsam no magye nkrofo a enye wo mu asabi otutrasam awon madwenem te sa branche ya ka ne ho asami nam so nti wo mu gye no a wo mbesam ya wo mu sam ayi wo mu ye papa wo makoma mfuta wo mu ni bone kurada safo na Ghana fo aye o madwene se ye beje wo mu ne ade o maba o magana mu na momanyo obi ya obeba o mai mu no no asa be ya de so ade abeto Ghana fo so am ye hunu a na nkoda nyina adwane ye sa branche no de ye mpa ne ne wachina ana de chia so ka ho anam so ama ye rosam ko ye to black one in Facebook wo watchro no tenten anu de abrante no picture enso tato awase se Ghana fo ni mu aye hwa abrante ni ye na enya de obesi Ghana ha ne wachina na de chia ka honam so nti se obi atete sansansam no sane nam ama international media fo nyina so ka bi sa America mamu encha kura wo ma be deport abrante na mana ba Ghana mamu a enya de asade no ebesi na wa amade a yebekwa Ablekumanov da akoma adwokasie no mu ho na yakwa akodi nkomo ho na wa da akoma ho no edwa na ho no manfo akire se edwa ni mu aye kyekyerebo obeba bi kura do na yasie wunya sanse nipa bi no mu ho a wo mo nso wo mo de omuni apatao nanso ekwan ne ho ede wurawura dwa no mu no eno mabobọ mpata nkete ede agi dwa na boso ama sesei basekre kura ntimi monsa ho e wada akoma dwom eno na nam so ama Ablekumanov mensi no wo mu mpanifo kwa aseta no me yese no kure o so mo koye demolition exercise kakra ho na fei edwa no mu da ho kama no amanfo a ekope amo ene nyadoa ene atosode ahodo bi ato ede akwa fie no wo manyo mu twabere e wo ho na wo mo ba ye wo mo ama notice no ba manfo kokko abo musuje tre saa se monso adi ho na wona eba monso adi ho no mo ba binu mabom mfita duku abu nua de agugu o masum eso nya de ndo mba sori ho sanse ho no nyoma no aduane me ne wo kasai ana homachi ya wo mo de afidie mu ntum budoza ibi ene niam ahodo ene wo mo akwa pie ho wo mo adwiri bi agu papa busu aduane we Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Na wom ko pie ho no wom ko bubu gu ye no ene ye behwe manfo na ebo sujetri. Ya no aduane na mo bagu ya no aduane na mo bagu no am se he. Ye ma mo notice ye ka kire mo se beba. Ena mo ye asobra kire ena ma amu a. Wom pesa ne wom ye nyina no. Wom de madwa kasie no mu da ho se ne ye be ya. Empo obi nkasa bibi mra. Bibi sisesi ya. Amanfo wenwom ho twabere. Yere kasia bonu kopiemo ewa Asante Mantem emo mensirika chipenyi yo wo efija kwabre South mensini emo ewa Asante Mantemo e de atudwa ese se kopiemo obrofu yedua ene bole bi o hono me esumo pa wo chese ache papa na wo hwa enkane no na bola ne wo hono na amanfo nsisi dan e wo bola ne nchen esan se kroni ekode ni mu enti no bola no nipa akwa akoto bola no enti a wo se wo tu bola ni fru wono mo no de ko echichi no ho a sebe ya ebebwa eni krono entemu ebetimi awa Honorable Patricia Pearl Ankra wano na ye mensirika chepenya wano central for di nkomo say it has been a source of revenue dump site for Agyeiwaa South any the neighboring communities na the woman say ye pese ye kata ho na ye si ano because se si abedu krom the livelihood there is very important. Although say dump site na ye dey ball good boy but in kan who say Accra no ehu hia ye chen baller no and we have to rule. Honorable Patricia Pearl Ankra eye mensirika chepenyi yo wo efija kwabre South mensini emo wa Asante Mantemo no wiye no na coordinating director at the district road improvement program ya ye twani tiawa drip no ora Solomon Kweku Adumako eso de tu dwa say wo statement for ya won mo ewo ho eboa ema kwanye a mensirika chepenyi faso opeso faso no de two ball anase no wo mu nyina enkambom no momoa. So far, the drip for an Sentina, Honorable MC, Madame Patricia Peranka, a drip for Abuya say, Yemebuana, Yen, Boy, and now for a minute, now on one failing and catastrophe. Said your boy had a failing, of course, ball and all a deep when pulling the action since 2017 and a ball and reach to Tafiwa. Madame Bauer, a moment in Atta, so be answering to the ball.
Ora Solomon Kweku Adrobanko drip coordinator ewo Efija Kwabre South Mensini emo ewa Santimantemo nene ye kwoti no wabra woni ensem training ba wa bedu edi sankomwe na ewo ahonedi ensem mu de yentubirika fa na afi yanko se hwi oso mansinu mu na pani a hwi ahonedi ensem so ewo mpatam ho aye Francis sorry di wono na yakase wa kire se titru pa ne dwakase enu mu ho odi kwafa kwesi court junction ne so woni nyina no ade ese manfo ni bi ho no wo mo ayo se nya de a ahonedi ensem no wo be ka gumu ye kura enu nti wakwa akoma 1 and 1 1 and 2 1 and 3 sese wo ma nhwe andi wo mu ni ewo mpatam ho a wono ankasa mu wana manajo a na wo twitwa pictures wo twitwa binum kura pictures ya wodo mbegina court anu nti wo mu siesie ho ahwa ma ho nyina ya kama no no amanfo no so ade yesu ehunu na wo so ma siesie wo mu yie sama adwuma no da so koso pa mini ukasa ye last 2 weeks mpo ye ebinum ekọ court Monday enso ye de ebinum be court enti sama adwuma no ye gusu ayeye na ebia mo na mo nte yenka be ye wo ground so pa ayeye adwuma I last week mpo me ba market onom ebe twitwa nkrofo picture omo amaba omudi bola efiri omo stores eni omo fi omo abeto agu ewo market na ma twa omo picture me wono evidence next week me do mbegina court Francis already wono na kasa ye wono na samansamafo nyina pani ewo ze hwi oso mansinu mu no wakasa ye nti se wo so border e de free fie begu market a ye bechew Yabacho dia ana nabusia wose odi huni na atumi buaye papa na huni die no so ene adupa na nam wonya 2074 T74 awawie ekoba no sano a ebo ho ba de free yarewa ho sane ya de biti say prostate enlargement mema no aya na eba be ha mo bra mo Johnson ya de mo be ba yomu na amana kofom asthma te hyewa ya de afi obo no won mana ne bo na hye ni say ya afi wo me a woten kasa pampan no a ebare woni nye ho ama na ewu ntumi nkasa obedwam wona mo anos mask yi se timu anu anie wonya 2074 ebeye no kan nyina de afiri won mama ho to osa ya de yetuase menstrual pain oba ehawo ana wo bi won ma wabo won ntimi ntwa sanu ma nyina na yade nketenkete bi kaka ho no 2074 etuase o ayeye nananom dodo ye nti wonom kura no wankasa wotenka se wonnom adupa Food and Drugs Authority wa ma chia tum se ejebomade ne bo wura mu of pharmaceutical shops a wodo herbal shops mu wo kwa ka shi drug lane na won sabeka bi kuma se ashtown kwa na keba ne mom sanan so ai wo ba wo fafro ye wo ma koda no fo ana koda wonyanya mfinhye ne dumie no wonka ho obi bia dan free 0246 073 498 0246 073 498 na sanso ana waduane a wudie aduane a wo ye se onga mama se open hand ebi nimu a ya na ha dwene pa sanse ya mama no ya agro penhwe ye bekwa akodore ye ho akua beba na se aduane a ba ya na aduane nye de sanse wamfa onga ngumu a ya na nye kora no nti ye kamfo de ama waba bia ya wo ye aduane me pacho se ye jollof se ye amune mako ana se bia okra de ne kontomire stew na nam no kra no ede na Augustine mu ye me pacho ya pe onga why enkwan no a wo ye no fa onga fa ye na bibi anya fine mesra onga de aduane a wo ye ni obaboa amu aduane na ye de na waduane na ye nika no eye onga promasido of adawroma ene wo de aba wo se efie bia mu be ye da na onga wo mo na emefie no mu aye de nanso pani wadidi awie ana na anyontofo ne ka onua pa wadidi awie na okra kwam de no na wo ba ekwam de no na wo ma wo ba na aduane ne ye sanse wo ba na fa no osu aduane die wanya busumi nsia ade kro ya fa na wo ma na aduane na wo ama na yam vita na esa akwada na wo mpani ye wa chema wo na akwada na wo mpani ye nya kra hwe ya akwada ba be wo ba ye wa ama no yam vita enie nti me pacho we no ye wan rice flavor ho wheat and afa maize ni nyina bi e wo ho a varieties no obetimi atwisu se ne wo pe no ni akwada no wo pe 16 essential vitamins and minerals zinc iron and calcium ewomu eboa mankwada no omutimi nyine yie emom mpomden papa na bibia timi ko yie de ma won no yam vita promasido of one de aba no so nya na provision stores ahodo nyina mu bomade ma oba no start yie won hyase yie fa yam vita tete akwada no na wo benyini abaye panin papa the area mede wo ko nana otafija owuso agima ya so yesa se wono and the time about mixture and the akekado eba ye mede for makacho se ti de Ghana has
say ye dro baako a ya je tumu na empanyufo e de stamp osi so e dro baako pe e time herbal mixture unye bi no no e bebo pa ama weti di yade no ase etumi etu untumi eni di and also a time herbal mixture wonam ya o general body pains wakwa adwuma ba utimu sa wonam nyina e ya o ya oje obabi enye ya e time herbal mixture your time HH mixture ne capsules no e wo ho asenu emienu yi medofo wo de nomu a e bebo papa obaba be dia dance se meka edro emienu enum ye no metime hu se yade be ye wo mimu no ni nyina ase etum enye no nko a bemba wo jonso wo ti yaw e wo bembe no wo jonso a wo ti yaw e ye wo papa e banso anketenkete bi e time HH mixture ene ne capsules afa bemba wontimi mo adwuma e wo mpam wo bra wo ne hu kafo ehia nko ade a e wo se onya time HH mixture ene ne capsules no ena afa yoba e wo siesie wa yin fe no mo eboa ama wo ne hu kunu timi tina jepa wa de ja ye nya de a ebeba bomode ya se wo be siesie wa yin fe o na ye mfe Obaapa sanse me de time HH mixture na menom enti na siesie me yie bomode ananum bi na entimi emboa e ma no me man so atimi enom bomode ya se wo bebo awuo e wo herbal shop and a pharmacy shop bia ye wo omemo for na bebia na do so poso a friend na water frija o so ageman e wo 0244 417 669 0244 417 669 na wone nana entwetwe enkomade mama ye nyina so na ye ndane ye hu tiawa emrasisia to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Janvita gumo do bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA Agyeiwaa Kratoyatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya muao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demu fua. Yari bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujo. Kidney problem, prostate die. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mu ginemu ankasa. Ewo Spintex baby friend share signboard no. Udru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demu fua. Era me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden enanso biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA Agyeiwaa Kratoyatum yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie
fie no abre bia ne ho dendenden 74 yi nso yaye no se nsuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom 74 amenya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratwe yi atom Sompa TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpabusi Adam wase yatoa ensam no eso. Na Municipal Chief Executive Officer ya wono offenso North Wasante Mantemu. Won monyan forces a wofosu achampon. Wono so ayebi ade aboa pa ne ye kasa yi. Ye mofra ya won mocho BC na nsentam wono. Wa share ade nuoma wodo bi ti sa trunk, chop box ane mattress a. Won betumi de akọ free senior high mu akwakodom nkoda no ya chese. Enigye pa ye friends anigye ebi ebu won mo so. Na ebro mo no boni bo wo bedu kodru ho. Na won wo panyi pa twetwe nkomo no. Sane ye wo church mu ade kire Sompa kase no oma NTB. Omai eyi gene ne teacher no ye dimu etiti ban eye emusu tina ama me so me de ato no se mehwe se me mensini ya ye womu emusu ya ebi picture na se emusu ya emusu enti wo hwe interventions de bebe a me de egu akwamu se ye school adan for ikonya meto edema omo na eho abenya se wo se ye so kaka chensa na enwachi no ano offense North Ghana Education Service Director Oro Martin na ado fojo wono so abo panyipa ya baso ye papa patro se wayade wo modase a ebimrebiu ne de ye ebobo bebrebe kwa se meka no obi o ho a o school mu je street sie yi onye ni da so bia se o pass ya betimi akọ school ne de ye eni nkuransha hadisi ya hye wo mo eni bo a wa hye wo mo se obebie mu kura amana so bia so se na bofra bi ekọ school a beka se from bie kura na me trunk chop box eni me mattress bi me sabeka be ma mo fra no asua di bebebe enempo no ye bo mu din kura mo abegina se me du na ne kwakwamu no anabata ne rafo a wo saka nneoma yi na wode kwakoma wo ma ma wode ato anto so suku no so no wo so de nase ye ni kabia ema onobo edi kai no meda nyame asa so na ma ene na ye to so ase ye pa mi jira wo fo na na mu edi ama yewra onabo season ye da na se do ye ni so le do in fact ene ma wode ama ye no ebi anka ye I was aware near Kosovo, our fence North, our Asante Mantemu. Yede kasiabone kwewem ewo obi emman so na court ye wo Southern France de ababe tudwa se abrantie bi a wodi mfinhia no eduanan enan ya ye friend Dogan court national ense onkode efiase efie baako edru no onye dibaden emfa enka ho na amadebo eche se Dogani ene memmoa ya womo edodo eye eduanum ono ka ho a eduanum baako 51 chese womo akwa sese maami bia wedding finishia no eduoson ebienu 72-year-old grandmother san ye be friend say wenyini pa na de enti court kan say wo mo arepu no esanse maame no wenyini pa na maame no edi ene gasly pilcourt wono ena say nipa eduenum baako yi ekosese no na no nam so ama asem ne kopie mu ewo court ya wo mo hye say nipa eduenum baako yi obi ankodi afiase wo mo hwe obi a ne na sotwe ne de ma no na Dogani de wo mo hye le say onkodi afiase
mfinchia ne baako enkron na abrantie ekọ se nyade a obeti ase okwa apili na court no etimi ate nimfie eso ananse court no kra no e de beche no ana wo mo e de ache no no nam so ama court no ya todwa se esan videos emfonyi awodo ene pictures awodo a wo mo ehu ye e wo graphic awodo e wo ewo no no enyade a wo mo betimi aka se wo pachew ama wo mo agye atuma na se bibisa eno kra nam so ama wo mo e di emfie baako e de ka ho ama ne ye emfie hia no edu chese wo ko se wo kwa apili na wo mo ma no 9 years no wo ko ene kwa court no esan so de 1 year kan wo san se na asem no wo mo anya ntumu a we akwakoye abrahosem a efri eye Southern France court wonum e de aba ewie ye de ho amarebo e de abramo aboshansam no sisa fe no fidie no de ato ansam wo de baaye no de de makote no bi ayesa anpipia manyoko no flag bearership position and one makwa baloti ama e one mo ayi nipa wadi kan ene de otosumi no ye de nsem bibira wa na free aye tanodumase akwanshi akase bi asima nipa num afema hwewo mo nkwa no etire mo kire wo sanso ne ye de mu kopie mu adanse fum sunam so mankwada mbienu a school nkwada wo mo pon school ka betwa for mo so ma wo mo nyina ahwere wo mo nkwa na beka wen mo ne bobo ne nyina no a ana wie ya tana seje brane ya kankan de ma wo mo amote yenka ana awiabrei ayeme akosuya Agyeiwaa kwade boaten mene Obrempong nana